Balay ublay uthau yo brio. Utrai lo thau khnang ya ki e bro na mantai la de ka probab khan rio ka ko saw. Ya way bro bala khot da ka kerteng jonga bat hanga la penlong na ka benta ka buron jonga ngala thau dur yo shisha kai ngala penlong yo tap isaya long saw pulai ka khot ma nyaw. Shisha ublay lo thau yo brio na bantai la de hi ba unya ro ba dia lap ya kerteng ka jonga. Kamamut ubriu wahaban syakri tang yu blay tang yau hi. Om ban treshi tom ban yo yak pertai barak away. Handrai ka banungkong ngi haban wat shwai ka hima badika hok chungu. Bat balay ublay uthau briu hak pertai. Ka bakong san kalong ba un yo yak kren yo yak hana. Ublay utunjuk khnang ya ubriu. Kanang ba ubriu un pai shau blay ba un ya kren ya kana ba blay. Kata ka ba ublay sungub hai. Ublay kwa ya ubriu ba un sungab jar un le banang ba start la de ya la de. Ublay wong ko khon. Probab nang balai khot san hanun riu. Shania how tried like a donut bro baro. Wat nyaw laga jong ka jing simpang baro kalan ti to pla how try te un pen bet je kan dia jong me habang apet je kan ka khot ublay uyo i pep bangi don ka jing ya Henry la dangi shus ngap jar klam da pen pau klam da ya tu how ublay ru un ngap jar ublay ong namar pimsha skor ngan reki habawan lap ka jing jar ya pi probab kadau kajing duai kalau nggak jing keren habdang riu baru ublay haba ublay udah kuai engi bangin ya keren baru haba ujisu wan syaka pertai ka jing im jung kalong im singi ban ya keren balok pa bah habdang lah haba kemen ya haba susi te kum tangi ki briu kan mentoy ayu kehnya kat ujisu ubanala dehi yo ya kebor man pen kia ki bapang basitom man pen im ya ki belaya bro udang penut ya kebor kasor ban ang syau blaiman kebor tementa tongin persyang katla kan yai penginuman hajan jong blai ujisu udah kuae engi